Hari abavuga ko impano ya Ronaldinho itari isanzwe, bavuga ko imbaraga ze z'umupira zavaga ahandi hatari mu mubiri w'umuntu, nkaho hari ikintu cy'amayobera cyahagamaguruye ubwenge burusha ubw'ababaga bamucunze cyangwa se abadefanseri. Dribble ze zari nk'ubugeni bwanditswe n'ukuboko kutagaragara. Mu kibuga yanyuragaho abandi babonaga ko ari inzitizi. Abakinnyi babaga bamwegereye bavuga ko babonaga amaso yasa nabona ibitari mu kibuga, nkaho yari afite ubundi bumenyi bwihishe. Hari n'abemeza ko ingaruka z'imyitozo ye itazwi n'ubuhanga bwe bwo guhindura umupira ubugingo byari hafi n'amayobera atavugwa. Kuki yakinaga mu buryo bwasaga n'ubupfumu? Kuki bavugaga ko yamenyaga icyo umuzamu atekereza mbere y'uko atera umupira? Ese hari ubwiru bwari inyuma y'iyo mpano idasanzwe, cyangwa yari umuntu ufite ubushobozi bwarenze ubusanzwe? Ronaldinho akomeza kuguma mu mwijima w'amayobera y'abakinnyi batigeze basobanurwa n'isi. Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi chaîne yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Ngende mugira banga ati nk'ibisanzwe. Bahaye ikaze. Inseko, ubuhanga n'ibyishimo byagukoragaho igihe wamurebaga. Imisatsi yiteye ukwayo, ubuhanga bwe budasanzwe n'ubwoba yateraga buri mukinnyi wamunyuraga imbere. Samba Boys mu ikipe y'igihugu ya Brazil, uburyohe bwo gukina n'ubwisanzure bwatumaga akina nta nkomyi. Kuri we umupira ntibyari uguhora utekereza gutsinda cyangwa gutsindwa gusa, wari uburyo bwo kwishimira buri segonda ari mu kibuga no guhindura uyu mukino mwiza ikintu cy'agahebuzo koko. Ronaldinho yari umukinnyi, yari umunyamahirwe w'imikino, yari umuhanzi w'umupira w'amaguru. Uyu mugabo yazanaga ibyishimo, ugutangara no kwibuka ibitangaza buri gihe yinjiranaga mu kibuga. Yari Ronaldinho, umumajisiye w'ikinyejana washyize umupira wo ku muhanda mu bibuga binini by'amastade mpuzamahanga akomeye. Ronaldinho yavukiye muri Brazil, amazina ye nyayo akaba ari Ronaldo do Assis Moreira. Yavukiye Porto Alegre mu gihugu cya Brazil ku itariki ya 21 Werurwe mu mwaka wa 1980. Igihugu cy'amavuko ya futsal n'umupira wo ku mihanda. Futsal ni umukino w'umupira w'amaguru ukinirwa mu kibuga gito cy'imbere mu nyubako cyangwa hanze ariko ku buso buto. Yavukiye mu muryango utifashije ariko umupira wari mu maraso ye kuva akiri muto. Se yakiniraga ikipe yahi wabo, mu gihe mukuru we yakiniye Grêmio mbere yuko imvune zimuca intege. Mu buzima bwarimo ibibazo byinshi. Ronaldinho yanatakaje se afite imyaka 8 gusa. Ibintu byamugoye cyane, ariko umupira w'amaguru niwo wonyine wamuhaye humure. Nyuma y'urupfu rwa se, yarawufasha arushaho kuwukunda cyane. Yatangiye gukina amarushanwa y'abana mu gace k'iwabo, kandi akenshi akaba ari we muto cyane mu bandi. Aribyo byatumye ahabwa izina rya Ronaldinho, bisobanura Ronaldo muto. Muri icyo gihe yakinaga byose, umupira usanzwe, futsal, umupira wo ku mucanga. Ahabaga hari umupira hose wabonaga uyu mwana ariyo. Yari yararozwe n'umupira ku rundi ruhande, by'umwihariko uburyo wakinirwaga ku mihanda. Ni mu mikino ya futsal yahuriyeho n'ubuhanga bwo kugenzura umupira hafi, gucengera mu mwanya muto cyane ushoboka, no kumenya uburyo bwo gusohoka mu bibazo bigoye igihe ari kumwe n'abakinnyi. Nyuma habaye igitangaza, afite imyaka 13 gusa, yafashije ikipe yo kunyagira indi kipe yo mu gace k'iwabo ku bitego 23 ku busa, maze we wenyine atsinda ibyo bitego byose 23. Abari bahari bose bahise bamenya ko uyu mwana yari impano idasanzwe. Mu mwaka wa 1997 yahagarariye Brazil mu gikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 17. Nyuma yo kwigaragaza cyane, mu mwaka wakurikiyeho yazamuwe mu ikipe nkuru ya Grêmio. Nyuma yo kuba amaze imyaka 10 mu ikipe y'abato, Ronaldinho yari afite imyaka 18 gusa ubwo yatangiye gutera isi yose inkeke n'ubuhanga bwe budasanzwe mu mwaka wa 1999. Yibukirwa cyane uko yitambitse ku karubanda Dunga, kapiteni wari watwaye igikombe cy'isi cy'umwaka wa 1994 mu mukino wa nyuma, amusiga yabuza hanyura nk'uwataye inzira. Kuri icyo gihe byari bimaze kugaragara ko atari gusa umukinnyi mwiza, ahubwo yari n'umuntu wizera cyane. Isi yose yatangiye kumwitegereza cyane Arsene Wenger, uwahoze ari umutoza wa Arsenal. Mu mwaka wa 2001 uyu mutoza w'umufaransa yari hafi gusinyisha uyu mukinnyi ukomoka mu gihugu cya Brazil no kumuzana i Londres mu Bwongereza. Transfer ye yari iri hafi kurangira, ariko Ronaldinho ntiyashoboye kubona uruhushya rwo gukorera mu Bwongereza, icyo bita work permit, bityo byose birahagarara. Nyuma y'uko amasezerano na Arsenal ahagaze, Ronaldinho yigeze gutekereza kuza gukina muri Scotland, muri St Mirren, ariko kubera ko yari yarigeze kuvugwaho mu makosa yo gukoresha passport mpimbano, uwo mugambi ntiwigeze ugerwaho. Ariko ayo mahirwe yaburiyemo yahindutse umugisha, kuko yahise yerekeza mu Bufaransa gukinira ikipe ya Paris Saint-Germain. Muri Paris Saint-Germain yahasanze undi mukinnyi w'icyamamare mu mupira wo ku muhanda, JJ Okocha, umunyanigeriya nawe wari ukomeye cyane muri ibyo bihe. Uruhu rw'uwo mukinnyi w'umunyanigeriya rwamweretse ko nawe ashobora gukina mu buryo bwe bw'umwimerere.
nubwo yari ku mugabane w'Uburayi. Mu mwaka we wa mbere nubwo atari umukinnyi uhoraho mu ikipe itangira, yagiye agaragaza uruhare rukomeye buri gihe yahamagarwaga nk'umukinnyi ukina hagati asatira ku ruhande rw'ibumoso cyangwa nka rutahizamu wa kabiri. Ronaldinho yatanze ikigereranyo cya goal contribution cyangwa se ibitego yagizemo uruhare muri buri mukino uko asimbuye, ariko uwo mwaka we wa mbere waranzwe n'amakimbirane. Umutoza we Luis Fernandes yamunenze kuba atagaruka ku gihe iyo yajyaga mu biruhuko muri Brazil. Ikirenze ibyo kandi yavuze ko Ronaldinho yibandaga cyane ku buzima bwo mu tubari tw'ipari mu Bufaransa kurusha uko yibandaga ku mupira. Icyo gihe byari bisa nk'ibidafite ingaruka kuko nubwo yari afite uwo muco ushidikanywaho, iyo yinjiraga mu kibuga yerekaga abantu imikirire y'igitangaza, ariko ibyo byaje kuba kimwe mu byamwangirije mu gihe cy'ubushobozi bwe bwo hejuru. Nyamara icyo gihe yari akiri hejuru y'isi, maze arakomeza ajya mu gikombe cy'isi cyari kigiye kuba muri icyo gihe cy'impeshyi yo mu mwaka wa 2002 muri Brazil. Yafatanyije na Ronaldo na Rivaldo maze bagirana ubufatanye bwiswe The Free Air buteye ubwoba isi yose. Nubwo byari ubwa mbere akinye igikombe cy'isi, ntawari kwibwira ko ari umuhungu mushya ku rwego mpuzamahanga. Mu mikino 5 yakinnye yagize uruhare mu bitego 5, harimo n'umupira w'umutekano cyangwa se kufura wabaye umwe mu bitego bikomeye mu mateka y'igikombe cy'isi, ubwo yatsindaga Ubwongereza aturutse muri metero 40 uvuye ku izamu. Icyo gitego cyahejeje Brazil intsinzi kiyifasha kugera muri demi finale cyangwa se kimwe cya kabiri. Ariko hashize iminota 7 gusa Ronaldinho ahita yerekwa ikarita itukura bituma asorwa muri uwo mukino. Nubwo amategeko ya FIFA yari atarakomera muri ibyo bihe, ntabwo byabuzaga umukinnyi wahaye ikarita itukura kugaruka ku wundi mukino ukurikiyeho. Nyamara agarutse mu mukino wa nyuma yafashije Brazil gutsinda Ubudage maze batwara igikombe cy'isi cyabo cya 5. Biyemeza kuba igihugu cy'intsinzi nyinshi mu mateka y'irushanwa ry'igikombe cy'isi. Ronaldinho yahise ashyirwa mu ikipe y'icyubahiro y'igikombe cy'isi y'ibihe byose, World Cup All Star Team. Agarutse muri Paris Saint-Germain yihagazeho cyane, ndetse mbere y'umwaka wa 2002 ni 2003 yambikwa nimero 10 mu ikipe ye. Iyo nimero y'icyubahiro yamuhaye imbaraga n'ubwisanzure bushya mu mukino we. Uwo mwaka yatsindiye igihembo cy'igitego cyiza cy'umwaka kubera igitego cy'igitangaza yatsinze Genga, ubwo bavugaga ko yakoze icyo bita body defense step over, arangije akora ship avuye hagati mu kibuga kugeza mu izamu. Byari ibintu byavukaga mu mupira wo ku mihanda, ariko uyu musore yari abizanye mu bibuga bikomeye by'Uburayi. Isi yongeye kwibaza byinshi kuri uyu musore, kandi amakipe akomeye menshi yo ku mugabane w'Uburayi yifuzaga kubona ubwo buhanga mu bibuga byabo. Mu mwaka wa 2003 perezida mushya wa Barcelona Joan Laporta yatangaje ko intego ye ari ugusubiza ikipe ku isonga ry'umupira w'isi. Yavuze ko azabigiraho asinyisha umwe mu bakinnyi 3 bari bakomeye muri ibyo bihe. Harimo Thierry Henry wakiniraga Arsenal, David Beckham wakiniraga ikipe ya Manchester United, ndetse na Ronaldinho wakiniraga Paris Saint-Germain. Thierry Henry yagumye muri Arsenal, Beckham yerekeza muri Real Madrid, bituma Laporta ahitamo byose kuri Ronaldinho. Nubwo Manchester United nayo yamwifuzaga, Barcelona yaje kubatsinda mu masezerano, imwishyura miliyoni 30 z'amayero. Amafaranga nyuma yaje kugaragara ko ari ubugeni bukomeye. Nyuma y'imyitozo mike n'imikino ya pre-season, umutoza wa Barcelona Frank Rijkaard yaratangaye cyane ku buhanga bwa Ronaldinho, maze aravuga ati buri gihe akoze ku mupira hari ikintu cyihariye kigaragara kuri we, kandi kugira ngo atsindagire ko yari impano idasanzwe. Ronaldinho yahisemo kwigaragaza imbere ya Espagne n'Uburayi mu buryo bw'igitangaza. Igitego cye cya mbere muri Barcelona cyari gora zitangaje nk'uko ibinyamakuru byinshi byagiye bibivuga ku mugabane w'Uburayi. Yatangiye gucomeka umupira akiri mu gice cye, nyuma yo kuhabwa n'umunyezamu, maze acenga abakinnyi 2, arangije yohereje shoti riremereye rikomeye ritungura umunyezamu uvuye muri metero 30. Ibyo byose bikoreye kuri Sevilla, atari ku ikipe isanzwe. Byahise bituma Espagne yose imenya ko ibi bihe byari bigiye kuba ibihe by'uburozi mu gihe uyu mumagiciye yari agiye gukina mu rugamba rwabo. Ariko ikibazo cyaje kugaragara. Barcelona yahise itangira kugendera ku mico ya Ronaldinho. Yari amaze kubashyira ku mwanya wa 4 ku rutonde mu Gushyingo, ariko amaze kuvunika amara ukwezi hanze adakina. Muri icyo gihe Barcelona yagiye ku mwanya wa 12 nyuma yo kutabona intsinzi mu mikino yikurikiranye. Igaruka rye ryabaye nk'umucyo mushya kuri Barcelona. Mu mukino wa mbere asubiyemo yahise atsinda igitego anatanga assist mu mukino wa derby na Espanyol Barcelona. Icyo nicyo cyabaye intangiriro y'urugendo rw'igitangaza rwa Barcelona. Ronaldinho agarutse, Barcelona yatsinzwe umukino umwe gusa mu mikino 20 yakurikiyeho ya shampiyona yose, maze bava mu gice cyo hasi igera ku mwanya wa 2. Uwo mwaka Ronaldinho yagize uruhare mu bitego 34 mu mikino 45 yakiniye ikipe. Kubera ibyo bikorwa bye bidasanzwe, yahise atorwa nka FIFA World Player of the Year mu mwaka wa 2004. Ariko ibyo byari intangiriro gusa. Mu mwaka wakurikiyeho yafashije Barcelona kwegukana La Liga nyuma yo kwicara ku mwanya wa mbere kuva mu Kwakira kugeza ku mpera z'umwaka.
yanayifashije kugera muri kimwe cya 16 cya Champions League aho yatsinze kimwe mu bitego byibukwa cyane ku mukino bahuragamo na Chelsea. Yari akikijwe n'abakinnyi batanu ariko arangije abacishamo umupira muremure awushyira mu izamu aturutse inyuma y'urugo rw'amahina. Ubwo yabikoraga asa nk'uri guceza. Ibyo byatumaga abantu bose bamukunda. Ntibyari ukubera ko yari ingirakamaro gusa, ahubwo kuko yahurizaga ubuhanga n'ibyishimo mu mukino we. Ubuhanga bwe n'imikinire ye yatumye isi yose imukunda. Kapiteni we muri Barcelona, Carles Puyol, yamuhaye ishimwe rikomeye ubwo yagiraga ati: icyo navuga nk'ishimwe rikomeye nuko yaduhaye umwuka mushya muri Barcelona, yadusubije inseko twari twarabuze, yadusubije icyubahiro cyacu. Iyo nseko ye itarashiraga yagendaga ayanduza abantu bose, kandi nk'atari yahaye abafana ba Barcelona byinshi bihagije. Ku itariki ya mbere Gicurasi mu mwaka wa 2005, Ronaldinho yatanze assist y'igitego cya mbere kuri Lionel Messi muri Barcelona. Nyuma y'igihe icyo cyagaragaye nk'igihe cyo gutanga inkoni yo kuyobora, ariko Ronaldinho ntiyari yararangije. Yari agifite ikindi gitambo cya nyuma cyo guha abafana be. Ariko mbere y'uko icyo kigerwaho, kubera ibikorwa bye bikomeye mu mwaka wa 2004 n'umwaka wa 2005, yegukanye ibihembo byose by'ingenzi. Yatsinze FIFA Pro World Player of the Year ya mbere mu mateka ye, yongera gutorwa nka FIFA World Player of the Year ku nshuro ya kabiri, abo umukinnyi wa gatatu nyuma ya Ronaldo na Zidane ubigezeho inshuro zirenze imwe, arangije yegukana Ballon d'Or ye ya mbere. Uwo mwaka niwo wigeze kuba uwa Ronaldinho ku giti cye, ariko nk'ikipe umwaka wa 2005 na 2006 wari umwaka wa zahabu kuri Barcelona. Yawutangije akina kimwe mu mikino ikomeye ya El Clasico yabayeho, ku buryo abafana ba Real Madrid bari Santiago Bernabeu bahagurutse bamukomera amashyi. Ibyo ni ibintu bibaho kenshi cyane. Mbere ya Ronaldinho, undi mukinnyi wenyine wa Barcelona wakirijwe standing ovation n'abafana ba Real Madrid i Bernabeu yari Diego Maradona wo muri Argentine. Ibyo byonyine byerekanye ukuntu Ronaldinho atari gusa umukinnyi ukomeye, ahubwo yari n'umukundwa w'isi yose. Yari umukinnyi wagiraga zero haters, cyangwa se utagira abanzi n'abake. Muri uwo mwaka kandi yafashije Barcelona gutwara Champions League yabo ya mbere mu myaka 14 yarishize, aho yagize uruhare mu bitego 11 mu mikino 12 yakinnye. Mu mukino wa nyuma bakinnye na Arsenal, Ronaldinho yari nk'uko asanzwe umuyoboro w'ingenzi mu mukino. Byanabaye ku mupira yatanze kuri Samuel Tofis wahise atuma Jens Lehmann ahabwa ikarita itukura asohoka mu kibuga. Abantu bose bari biteze ko Ronaldinho ari uzongera kwegukana Ballon d'Or uwo mwaka, ariko Brazil yavuyemo mu gikombe cy'isi cya 2006 ikiri muri kimwe cya kane, bituma amahirwe ye agabanuka cyane. Yaje kurangiza ari ku mwanya wa 4 muri Ballon d'Or no ku mwanya wa 3 muri FIFA World Player of the Year. Abamurushije bose bari abakomoka mu Bufaransa no mu Butaliyani, ibihugu byari byagize ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Guhera igihe Ronaldinho yerekeje muri Barcelona kugeza mu mwaka wa 2006, yari umukino utashobora gusimburwa. Ndetse na shampiyona y'umwaka wa 2006 na 2007 yamubereye nziza cyane. Yagize uruhare mu bitego 37 mu mikino 49, kandi yari agikina mu buryo buteye amatsiko kandi buteye ubwoba ku bakinnyi bari bahanganye nabo. Ariko icyo gihe byari bimaze kugaragara ko hari umwami mushya mu kibuga uvutse. Lionel Messi yari amaze gutumbagira bikomeye, maze ahindukanya mukuru wa Barcelona. Mu mwaka wa 2007 Messi yarangije ari uwa kabiri muri FIFA World Player of the Year n'uwa gatatu muri Ballon d'Or, mu gihe Ronaldinho yari ku mwanya wa 5 n'uwa 12. Ibi byabaye nk'intangiriro y'igihe gishya muri Barcelona, ariko impinduka zikomeye ntizigeze ziba kugeza mu mwaka wa 2008 ubwo ikipe yahaga ubuyobozi umutoza mushya utaramenyekanaga cyane muri icyo gihe witwa Pep Guardiola. Kimwe mu byemezo bye bya mbere byatunguranye nuko yohereje Ronaldinho hanze y'ikipe. Byatangaje benshi kuko uyu munyabrazil yari agifite ubushobozi bwo hejuru cyane kuba yakinira ikipe ya Barcelona nibura nk'indi myaka 5, ariko icyabiteye cyari kizwe. Nyuma y'imyaka 3 yitangira umupira mu buryo bwimbitse muri Barcelona, Ronaldinho yari yongeye gusubira mu buzima bwe bwo mu tubari no mu myidagaduro, maze atangira kudashyira umutima mu myitozo. Guardiola abibonye maze afata icyemezo cyo kumushyira ku isoko kugira ngo adahungabanya Lionel Messi wari ugifite imyaka mito kandi yoroshye kugirwaho ingaruka. Kandi icyo gihe Ronaldinho yari afite imyaka 28 gusa. Ntabwo byari bifitanye isano n'imyaka, ahubwo byatewe n'urukundo rwe rudashira ku buzima bwo mu tubari. Uwo mwanzuro nyuma waje kuba mwiza kuri Barcelona kuko bahise begukana Sextuple mu mwaka wa mbere bakimutakaza. Ronaldinho nubwo yari atangiye kugwa ku rwego rwo hejuru kubera gukabya mu myidagaduro, yari akirwanirwa n'amakipe akomeye ku mugabane w'Uburayi. Manchester City ngo yamugeneye miliyoni 25,500 ndetse niteguye kumuhemba amafaranga angana n'ibihumbi 200 by'amayero buri cyumweru, amafaranga y'igitangaza icyo gihe mu mwaka wa 2008.
ariko yarabyanze ahitamo kwerekeza muri AC Milan yo mu Butaliyani. Icyakora mu Butaliyani yongeye kurushaho kureshya imyidagaduro, inzoga n'ubuzima bwo mu tubari bituma agenda asubira hasi byihuse. Afite imyaka 30 gusa yari amaze gusubira muri Brazil aho yakiniye Flamengo, Atletico Mineiro na Fluminense mbere yo guhagarika umupira w'ababigize umwuga mu mwaka 2015. Nyuma yagiye mu Buhinde kuryoherwa na futsal. Nubwo yarangije atari mu buryo buhebuje, izina rye ryakomeje kuzana inseko mu maso y'abafana b'umupira ku isi hose. Ndetse no mu mwaka 2020 ubwo yafungwaga muri Paraguay azira pasiporo mpimbano, yagaragaje ko atigeze ahinduka. Yakinnye irushanwa rya futsal muri gereza, afashe ikipe yo kunyagira indi ku bitego 11-2. Ronaldinho nk'uko bisanzwe yagize uruhare mu bitego byose 11. Aho niho Ronaldinho asobanura neza amafaranga y'icyubahiro n'ibyubahiro byari inyongera gusa. Mu mutima yari umwana wakundaga umupira ugamije gushimisha isi no kuzana umupira wo ku muhanda ku rwego rwo hejuru. Mu by'ukuri ushobora kuvuga ko muri ubwo buryo yabaye intsinzi kurusha undi mukinnyi wari we wese mu mateka. Yaje areba, akina, abyina, atsinda, ashima abantu, atsinda isi, kandi byose akabikora aseka. Urugendo rwa Ronaldinho rwerekana ko hari abakinnyi batari gusa impano mu kibuga, ahubwo bakaba n'isoko y'ibyishimo n'ihumure ku bakunzi ba ruhago ku isi yose. Yari umukinnyi wagize akamaro gakomeye mu guhindura imyumvire ya FC Barcelona, akayisubiza isura yayo, ndetse akanatanga umurage uhamye ku isi ya ruhago. Nubwo amaherezo y'ubuzima bwe bwa siporo yagizwe mabi n'ubusabane burenze urugero no kutitaho imyitozo, izina rye ryamaze guharirwa amateka nk'umukinnyi wazanye umunezero n'imirindi y'umuziki mu kibuga. Ronaldinho yahindutse ikirangirire cyerekana ko ruhago atari intsinzi gusa cyangwa ibikombe, ahubwo ari n'uburyo bwo kwishimisha, gusangira ibyishimo n'abafana no guhuza abantu b'ingeri zose. Uko byagenze kose, Ronaldinho azahora yibukwa nk'umwana w'umuhanda wazanye ruhago yo ku mihanda mu bibuga by'icyubahiro, akabikora yambaye yasura iseka idashira. Uko guseka kwe, ubuhanga bwe n'uburyo yahuzaga impano n'imyidagaduro byatumye aba umwe mu bakinnyi batakibagirana mu mateka y'isi, uha agaciro umupira w'amaguru nk'umuco uhuriza isi hamwe. Njye nk'ibisanzwe bigira banga ati ndabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.